Kesan-kesannya bang? Mantap. Pokoknya kalian gak perlu jauh-jauh lah. Gak perlu liburan kemana-kemana, cukup di sini aja. Di Purwakarta juga ada. Di Tegawaru guys. Kalian belum tahu ya. Tapi jangan lupa like and comment and subscribe channel kami. Jangan lupa ya. Biar yang mau main kalau bawa plastik masukin lagi ke tas kalian ya. Jangan dibuang. Mantap, mantap. Apalagi aqua. Thank you.